Sanibonani futhi. Bafowethu. AmaNazaretha ayaqhubeka nokuthi uShembe uNkulunkulu. AmaNazaretha ayaqhubeka nokuthi uShembe uNkulunkulu. Lalela ke. uAllah kuQuran uthi mawungabuza bonke abantu abaphila emhlabeni ukuthi man khalaqa as-samawati wal ardi uAllah uthi bazokuphendula bathini la yaqulun Allah bazokuphendula bathi uAllah uAllah uthi mangabe besho kanjalo qul alhamdulillah wena say alhamdulillah wena uyimuslim uma ungabuza noma yiliphi Nazaretha ukuthi izulu nomhlaba kudalo ubani alikho nelodi Nazaretha elizothi uShembe ngoba iqiniso bayalazi ukuthi uShembe akadalanga lutho kodwa bayamkhonza namhlanje bathi uNkulunkulu uma ungabuza amaKristu ukuthi ubani odala izulu nomhlaba uAllah uthi bazophendula bathi uAllah umdali umvelinqangi uNkulunkulu kodwa namhlanje bakhonza uJesu benza ngamabomi iqiniso bayalazi uma uzobuza amaRoma ukuthi ubani odale izulu nomhlaba alikho nelilodwa iRoma elizokutshela ukuthi uMaria ocwebileyo umama kaNkulunkulu njengoba besho kodwa bona bakhonza uMaria bazi kahle ukuthi ku wrong uma ungabuza umuntu okhonza idlozi ukuthi ubani odala izulu nomhlaba akekho noyedwa ngakutshela ukuthi ugogo wami noma umkhulu wami noma ukhokho wami bonke bazothi uNkulunkulu kodwa bakhonza amadlozi namhlanje benza ngamabomu umthetho bayawazi uAllah uthi mabesho kanjalo wena say alhamdulillah dumisa umdali wakho ngaso sonke isikhathi ngoba kuya ubufakazi bokuthi iqiniso bayalazi uma ungabuza inyanga ukuthi ubani odale izulu nomhlaba na inyanga izokutshela ukuthi uNkulunkulu odala izulu nomhlaba kodwa namhlanje inyanga ikutshela ukuthi yona ikhonza uSathane inoNkulunkulu wayo kusho inyanga yenza ngamabomi iqiniso iyalazi ubuza isangoma naso sizokuphendula same thing ubuze the atheist i-atheist ake nginitshela istory se-atheist kuba bonke abantu abaphila emhlabeni i-atheist kuphela elithi uNkulunkulu akekho lo muntu lo othi yena uNkulunkulu akekho is an atheist ngalolu limi lelo kuzana labafundile layela ngokutshela ubulima be-atheist ukuhlakanipha komntwana uAllah akwenza ebonisa le-atheist leli uphukuphuku balo liyafika i-atheist eklasini libuza abantwana baka grade 3 i-scientist lo muntu lo ubuza abantwana baka grade 3 namhlanje standard 1 loyo uthi bantwana uma ngabe unikezwe ukuthi ukhethe phakathi kwezinto ezimbili imali nengqondo ungakhethani labantwana sebeyazi ukuthi lo muntu lo yi-atheist akakholwa ukuthi uNkulunkulu khona akakholelwa kuNkulunkulu ukholelwa ukuthi yonke into iyazenzakalela yonke into iyazenzakalela sebeyazi labantwana uza kanje batshele ukuthi kuza umuntu ongakholwa kuNkulunkulu ubabuza umbuzo uthi makungathiwa khetha phakathi kwezinto ezimbili imali nengqondo ungakhethana bathi abantwana thina singakhetha imali lithi le-atheist leli ngivele ngabona vele ngoba vele nidom aniyazi imali aniyazi imali anazi ukuthi uma ungabe ulokuzana ungasebenzisi ingqondo angeke uzube nemali ukuze ube nemali kumele ube nengqondo bayahleka abantwana bayabhekana eklasini bathi ukhuluma iqiniso vele umuntu ukhetha nganakho abantwana bakhetha imali ngoba abanayo le-atheist lithi mina ngingakhetha ingqondo ngoba ingqondo yiyezo ngenza ukuthi ngibe nemali bathi abantwana vele ukhuluma iqiniso umuntu nomuntu ukhetha nganakho batshela le-atheist le ukuthi wena uphika umdali kodwa uyisidalwa awunangqondo bamtshela ngesitayela kodwa yena akaboni egameni lenhlonipho so bafowethu nenza ngamabomu umthetho niyawazi hayi ukuthi anazi ukuthi kumele nikhonze bani niyawazi umthetho vulani amehlo nivule izingqondo nibone amaqiniso esinilethela wona makufika eqinisweni bafowethu ngivutha ngumlilo angikhethe balala muntu
Mawungafuni ukukhonza umdali wakho uye esihogweni ngoba wenza ngamabomu wazi. Ngiyabonga.